kwaku-2020 ngo-2021 ngoJuly ngomhla 11 nomhla 12 angisakhumbuli kahle. uRamaphosa wayezokhuluma ebusuku, so sasemsebenzini thina semlalele, sasigena i-night shift, so sisetohweni nje sisebenza kwenye inkampani ye-security la ePhoenix eyihlathi, so sasigayigqoka i-uniform thina, so sasigayigqoka i-uniform sisebenza i-night shift. Akhulume simlalele efonini, kwakuyimina, kuThulani, kusiyabonga. Kusho ukuthi uma ikhuluma, okay, akhuluma uRamaphosa, silindele ukuthi mhlambe khona izinto azozixegisa azozivula. Ayakhulume-ke, kubonakala ukuthi hayi upresident angaxegisi lutho. Sisayimangazwe yilokho, saphikisana nje, sakhuluma ngalokho ukuthi isimo sesisibi manje, sekunzima kakhulu. Kufone omunye umjida owayihlala la ekotishini la engangiqashe khona, afona athi hayi bo, nikephi, yabo, angixoxeleke ukuthi kwenzekeni ngala yenanda. Na athi ayiboni kephi, namba abantu beyongena emoto beyodabhe. Ethi hayi no, singene i-night shift. Sho ukuthi ngihambe ngekho vele lo mjida lo, bengekho emini, so ngibuza ukuthi ngephi, namba abantu beyolokhunda bengena. Ngithi mfethu ngene i-night shift, uthi ubone ngekho endlini yami. Athi hayi-ke emoli seyiluthiwe, sebeyivulile imoli, sekuyaphithizela nje la ibha. Singanaki-ke, sithi ngithi hayi ngizombona ekuseni. Okay, fast forward, ekuseni bangafika abantu abasikhiphayo. Sihlale-ke silinde, sahlala nje laphayana, boma sifonele office, niyawazi-ke nanto ilokhunye inkampani lezi ezamahlathi. So uma ufonele office kuthiwa haya silinde bazobaletha ama-relief, yabo. Hayi sihlale-ke sithi ukulinda. Kwashawa 9, kwashawa 10 emini. Kuthi ngabo 10 ngabo kwawula ko-11, ngabo 11 emini, sizwe kuqhuma isibhamu nje, yabo, sekunomsindo, bekuthulekile sonke lesikhathi. Phoenix kwakuthulekile, kungahambi umuntu emgaqweni, sixakekile nathi ukuthi wenzala. Seza umsindo wezibhamu ezazisho ngala, uma ngase kungawokho nophi. Sibonela makude njengoba sila emafletini, sibonela nje kwi-distance, sibone kugijima amandiya, so sasika-understand ukuthi kwenzakalani. Isikhashana nje samangazwe yilokho, sibone umjida oyi-1 edlula la, ehamba nelinye indiya, umuntu omnyama ehamba nelinye indiya, e-police station, e-police station. Ngiqale-ke manje ngitshele la majida, ngitshele uSiyabonga noThulani, ngithi madoda, asigodukweni manje, asishiyeni yonke lento, sigodukweni, yabo. Athi ulo uThulani, manje masishiya uzobe ngathi usidizitha iside. Ngithi yabona Thulani, mina ngiyagoduka, yabo. Ngiyahamba, ngifuna uma sesekwenze kanje, sekuqhamuka abantu abalimele la, nathi mhlambe sikalimala, sikathola ukulimala, asambini. Ngiphume, angilandele uThulani, angilandele uThulani, bese kulandela uSiyabonga. Athi asimlinde, sesihambile nje, sesiku-on distance, athi ulo uSiyabonga asimlinde. Hayi sihambe.
uma sihamba la emgaqweni siza la ngaseplaza uyazi iPhoenix khona indawo ekuthiwa kuseplaza le i-shopping center yasePhoenix. So masila ngaseplaza thulekile uma sihamba nje la emgaqweni sibona izimoto kuphela. Uma sithila ngaseplaza sihlangane negroup engaserpothini, sihlangana negroup lapho kunamandiya lapho aphethe izagila nje nenduku lezi ze baseball, yabona abona amile emgaqweni abese seyabuza ukuthi nibuyaphi, yabo aqala abuza bese selo munye lithe linye hayi these are looters. Kusho ukuthi kukhona elazi uThulani lana lithi hayi lo ngiyamazi usebenza ngale, basho bathi usebenza ngale Stanmore. Hayi bese seyasidlulisa lawo mandi athi hayi okay dlulani kodwa niqaphele njengoba ningagqokanga ne-uniform, nihambe nibe careful, niqaphele imoto emhlophe eyikhosa. Basho nje kanje baniqaphele imoto emhlophe ikhosa emhlophe, yabo. Hayi sihambe sehle sihlule nje eplaza sehlele ezansi kwenye indawo ekuthiwa se-competitive sehlele khona hardware before nje sijike sisabona le ngaserobotini kunamanye amandiya amaningi ekwathi uma kudlula imoto khona bayijaha bayishaya ngenduku. Angazi ukuthi kwakhona banephakathi kwakwenzakalani because bayishaya ngenduku le moto yaqeda yashiswa. Sethuswe ilokho yaqhamuka ikhosi emhlophe ngemuva yayina namandiya ayephethe izibhamu lezi ezinkulu ama AK-47 nama pump gun. So yaqhamuka yeza nje igitsho kusho ukuthi bayibizile laba balapha erobotini. Uma ifike uma ifika la kuthini idlule abe isikhomba lo omunye kukhona osikhombayo la kuyona ukhona nje lenye indiya nje leningaliyahlani labe lisikhomba la yabidlula. Uma ifika lapha erobotini babe beyishisa le babe behla leyanto kwakungathi ifilm. Hayi babe behla ayehla lawo amanye amandiya izungeze yabishisa. Hayi angazi abantu ababephakathi ukuthi kwenzakalani ngapha. Hayi asabe silokhunye kunelinye ipipe lapha ngala komgwaqo nje ku-highway ngala ku-highway nepipe lapho lokuwela. Hayi sacabanga ukuthi ngathi mina bafethu asiweleni leli pipe. Athi lamajita lawo wathi usiyabonga hayi asihambeni siyenibona sobatshela ukuthi besiye emsebenzini. Ngathi hey amandiya ngeke lona. Amandiya kusho eli1 lithi nje same one ayokushaya wonke. Once kwathiwa nje same one ayokushaya wonke. So ngathi hathi sake discussa lokho ngathi hayi asiweleni la kuba bebethi hayi asihambeni ngoba siyekile lawaya nalawo mhlawumbe azosiyeka. Sakhuluma lokho nje yabijika futhi leyakhosa emhlophe. Yabona yani mayijika sabe siqhuma isibhamu iza le sabona ukuthi laba bazosidubula phela. Savele sawela akakho watshola omunye sabe sihamba la epipini. Masihamba la epipini sabe siqhuma yabiqhuma inhlavu ngabe ngizwe ishaya la phansi ipipe leli lestamko. Ngabe izishaya phansi sigijima la phezulu kwalo ipipe. Sawelela ngale kunomunye umhosha abe eme ngale ngaphesheya eli1 kwaweleli1 qala
sathi sigijima sizongena ufika uwele lapha bese kuba umhosha ufike udlule khona nje ungathi umhosha ongathi unomfula nje omncane bese sowukhuphuke ngaphesheya emzini wamandiya ngathi bafethu sathi uma siwela sagijima kulo mhosha sabe sikhala mina wesibili ngemuva kwami kwakusiyawa ngemuva uthulane ngaphambili ngathi mangijika ngibheka ngebuva wabe usiya abeshayeka phasi ayi ngabona ukuthi sebemshaye ngaziqala ngazitshela ukuthi mhlambe ukhubekile wawo ayi ngabona ukuthi hayi bamshayile ngangasaya ngomgwaqo wanje ngabaleka ngaqasha komunye nomunye umhosha owawungalana nje kwakwemile nje la ngangena ngakhona ngabe ngazongena ngala ngangena ngo-right ngaqasha khona ulokhu uthulane uyena wayehamba phambili so wabaleka angimangi noma waqhubeka kodwa yena uthi wangena waqasha nje iduze kuwona lo mhosha lo ongala nga-left hayi sabe sikhali sesikhali isibani semizokhala usiya wakhala nje wabili wabese yathula saqhuma nje kanye ngane isibani okusho ukuthi base sebeyomqedela bathe besuka ngiyababona la ngabona elinye indiya lokufuna besifuna babesibaphuma bakhuphuka kusho ukuthi sasizokuthi khonkotha izinja lengenhla babanye babuyele emotweni bayidumisa beya ngale kusho ukuthi bezitshela ukuthi bayosivimbezela ngaphambili abanye babe bekhuphuka ngawo indlela le umgwaqo le khuphuka ngomhosha sahlala ke ngahlala ke lapho ngacasha kwazi lapho isikhathi kwako-11 cabanga ukuthi wasesekuyoshaya 12 emini ahlala lapho kwazi ngangasafuna ukuphuma cause ngasesengibona ukuthi la sofa la sizofa la uma ngingaphuma la ngizofa bazongidumbula laba bantu hayi sahlala ngathi hayi ngazitshela ukuthi okay uma ngisuka la ngizosuka ebusuku mhlambe ebusuku kuzobe sekungcono hlaleke lo zenzeka nje izinto lo ngizwa kunomsindo uyabona kulokuqhumiza bami ngiyale nale hayi ngibese later ngihlale lapho kuthe ngabo 6 sekuqala nje sefuna ukuba mnyama udlule elinye India ngicabanga ukuthi ngoba kunomuzi odayisa iwunga lapho duze ngoba ngiyabona sasesibona amaphara engena khona lapha aphinda phuma so kusho udlule elinye liyiphara ngilibone hayi ngizidele ngikhulume nalo lithe ungaveli yabo lise kumina bese lithi okay elithi ungaveli nakancane bazokubulala labantu bavalile bazovala futhi ubusuku bonke abuze ukuthi ngihamba ngedwa yini hayi ngimtshela ukuthi hayi omunye libuza ukuthi lo olapha ezansi uhamba nami behamba nami ngimbuza ukuthi hayibo ukhona osala amchaza ukuthi okay uqoqa iskipa esibovu nebhlukwe elimnyama hayi ngisho ngithi hayi usiya nje lo athe bamdubulile lo muntu lwana usethule nje isidumi sakhe esilapha ezayo lihambe ke lendiya leli lihambe liyothenga libuye lapho libuye lihlale nami la libheme lento yalo bese liyalala hayi livuke sihlale la esixoxa
lengibuza ukuthi anginayo imali enginayo lapho. Hayi, intshele ngangiphethe 200 rand. Hayi ngithi hayi lizohamba lingizamele into edliwayo, yabo, lizothenga ngoba amanye ama-shops avaliwe kodwa bona bayadayiselwa kuma-tuck shop la. Lithi hayi lizongizamela into edliwayo, mina ngizobe ngilinike lo 20 rand. Hayi lihambe liyothenga libuye nayo, libuye nje nokwama-biscuits bese libuya-ke ne-drink, u2 litre we-drink. Hayi kushaye wona kube sekusebusuku sekumnyama, kushaye wona ngidla bese silithi hayi yabo angilali la, lona lizolo liqhamuka lizongibheka. Hayi-ke hayi ngivume kahle ngithi okay. Hayi bese selisuke-ke lapho lihambe. Hayi ngingalali futhi angizange ngilale lapha ngoba nasebusuku kusho ukuthi kukhona ngoba ngathi uma ngivuka ngoba phela ebusuku kwaseseyikungconywana, ngathi uma ngisukuma ngibhekisisa ngawabona ukuthi ayapatrola lapha amandi, ayapatrola emgaqweni, yabo. And kukhona abajaha kwaseseqala ukuba mnyama ngangibonela kude. Hayi abajaha ngemoto angazi ukuthi waphele lapho wabo because ngabuye ngezwa sekuqhuma isibhamu futhi sekukhalwa ngala. Kukhona ayekhuza, khona amanye amandiya ayekhuza nje ababulalelana abantu bengazi ukuthi amalutha bayalutha, yabo. Kodwa wangasizi ngalutho ngoba nalawo wayikhuza esemzini wakhe, yabo. Hayi ngihlale-ke ubusuku, ngihlala ubusuku bonke futhi akusekho manje ukuthi ngibuyele esayithini, kwangasekho ukuthi ngibuyele esayithini, kungekho futhi ukuthi ngingaqhubeka ngihambe ngiye endlini. Hayi ngihlala ubusuku bonke kube ngakusasa, futhi ngakusasa ekuseni libuye lendiye, labuye nje ekuseni kakhulu leli yiphara. Uma lifika liphethe isipho, angisazolala isithathe because sasomile naloso sipho. Hayi ngishaye ngiqedele nale drink bese vele belubuyisile ushintshi, lithi angiligcwalisele ngo-10 rand, hambe liyothenga iwunga. Hayi ngilinikeze lihambe liyothenga iwunga, libuye lihlale libhene. Hayi lisho lithi ngizokutshela isimo sesesingconywana. Hayi ngibone ukuthi isashubile. Hayi sihlale-ke emini sixoxe, uma livuka lapho livuke lixoxe, seliphapheme selithe ukuba ngconywana ngoba lalisabanjwe yiyona leyo wunga, lalithe lisavuka lisabanjwe yiwo. Hayi lihlale-ke sixoxe la. Hayi lingitshele ukuthi kwenzekani, lingixoxele nje ukuthi hey abantu sebebulewe ngala ngasekhonophi, uma ubuya ngale ngawokhonophi. Hayi-ke sithi sisahlele kanjalo sizwe ngezigi, yabo, izigi zomuntu ozayo la okhwashazelayo ezihlala zibuye zithule, ziphinde zizubona ukuthi uyanyonyoba lo muntu lo. Hayi ngishawa uvalo ngisho ukuthi hayi kusho ukuthi sebesibambile. Uma sethi kuqhamuke uthulana, kade ngihleli lapha, kade ngicashile lapha, kusho ukuthi ucashe uye wangena komunye umhosha, qhamuka uthulana. Hayi sihlale nawe abuze ukuthi usiyawu ugcine ishone ngapha. Ngimtshela ukuthi hayi uthe iphara lelende isidumbu sakhe lisibone lapha ngezansi.
Ayi, sihlale yathi manje sizokwenza njani. Hayi sithi hayi asilinde sizobona, sizohamba uma ngabe seqala ukuthi mhlawumbe uzositshela lo sithumayo. Ayisiphinde sihlale usuku lonke, lolo suku sihlale nje usuku lonke. Kuthi ebusuku athi uthulane ndoda asahambe. Before nje siqhamukele kwesinye istrato komunye nje umgwaqo ongendla, sibone amanye amandiya bese sesimenyezwa omunye umama wendiya. Sibona igroup yamandiya amemgaqweni kusho ukuthi agadiwe. Simenyezwa omunye umama wendiya athi hey, esengadini athi hey, ngenani la, coshani la, cause nizobulawa uma niqhubeka niya lapha. Hayi, singene lapho sinothulana, singene ngaphakathi. Hayi, bese siyokhuluma ngicabanga ukuthi umndeni wakhe, akhulume nabo bese sethe nina nizocasha lapha, asifake kwenye nje indlu eyi-Wendy House. Athi uma seku-right isimo sizoqhubeka nendlela cause usebonile abantu bebulawa la, yabo, sekuningi sekulungile. So sizohamba uma ngabe sekuthe ukuthi uba right, yabo. Kwakuwukuthi yena uthi uma sesekubuye umyeni wakhe, kusho ukuthi umyeni wakhe wayengekho la ePhoenix. Wathi uma sesebuyile uzosithatha uzosifaka noma esephuthini ayosibeka le ngasebhambani. Hayi-ke savuma hayi, awasilethela ukudla, wasilethela ukudla, ayisalala lapho kuyilo Wendy. Kwasesekuyobani sekuntambama vele salala lapho kwi-Wendy House. Hayi, uma sivuka ekuseni kusho ukuthi wafika ekuseni umyeni wakhe ngabo 8. Wathi hayi, emgaqweni sekungconywana. Kwasesewumhla 13 wathi hayi sekungconywana le emgaqweni, sekukhona abantu abahambayo nabantu abamnyama sebeyahamba, sesingahamba. Eyi, sahamba kwase sekuhambeka, uyabona nje sesibona la imoto ezishisiwe, izicrap ezishisiwe, uyabona nje usokungcola nje komgwaqo. Sahamba sazophumela ngala, saphumele eBhambani. Uma ngifika ekotishini la esiqashe khona, bathi babelitshela ukuthi ngifile bethuka bayimbuza ukuthi ngibuyaphi. Bathi nje bona ngoba phela nasefonini ngangasatholakali ifoni, ibhetri lase selicishe kudala, ngasatholakala efonini. Bathi base sebezitshela ukuthi ngifile, amandiya angibulela. Hey, hayi, sasinda kanjalo futhi ngagcina lapho, ngagcina nje kuleya nkampani leya, ngavele ngangasaya, ngagcina lapho ngasaya nhlobo cause ngangisethukile mina. Ya ngithusa umuntu, ngangizitshelile nami ukuthi yabo umuntu uyafakela.